مسلم لیگ نون راشن و پیسرگی محسن وزیر شاہد خاقان عباسی گشتگ کہ پی ٹی آئی ہے مفتی بہتام مجنن ثابت ہم بکنا سرکار محلو کے جیڑہانی ہچ پرواہ نیست احسن اقبال گشتگ کی دنیا پیٹرول 3% پاکستان 66% گیش بتگ شنکاری بنجائی وزیر فواد چودھری گشتگ کے پیسرگی سرکار ردی پالیسی یعنی سوا ڈالر نہاد گیش بتگ اسحاق دار معاشی پالیسی یعنی سببا ملک جنجالانی آماچی نون لیگ دور اگا تیل سرا سیلز ٹیکس برجاہ بوتے مروچی پیٹرول لیٹر 180 کلدار سرے بلوچستانی سروزیر میر عبدالقدوس بسنجو گشتگ کے بنجاہی سرکار بلوچستان برجاہی دیمروئی منصوبہ ہمارا کمک بکا اگا ہمراہداری نکا دیمروئی منصوبہ پا وحد سرجم نبا منصوبہ بندی بنجائی وزیر اسد عمر گشتگ کے مزن وزیر ویجنے کے دلگرانی بلوچاں کو گپ تران بکنا مزن وزیر عمران خان گشتگ کے کورونا وائرس سے سببا گران بائی گیش بتگ گوستگی 3 ماہ پیٹرولم نہادہ گیشی بتگ محلوکہ چگران نہادیہ رکھینا کے ہاتھرہ جوہد کن گئی 5 سالہ فیصلہ بیت کے ملک نیزگاری کم بتگ یا نا سرکاری پالیسی یعنی سوا برآمدات گیش بتگا دری کارانی بنجائی وزیر شاہ محمود قریشی گشتگ کے پاکستان جام نندی ہندو برادری ہمک وڑے وطوا کی دیگ بتگ پاکستان ہندو برادری درست حق اور مذہبی آزادی دیگ بتگ پیٹرول نہادہ اناگت اشت کلدار سے پیسے گیشی بنجاہی سرکارہ ابیر گوشگا شپن نیما پیٹرول نہادہ گیش کنگے سمری شنکو تک پیٹرول نہادہ گیشی پد 1 لیٹر 145 کلدار 82 پیسے اثر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف گوشتگ کے پیٹرول 1 لیٹر 145 کلدار سربوہک سرکار غریب کش گام گیجی استے سرکار کرپشن درست حد گواس کو تگا سرکار محلو کا گران بائی پیکیجی داتک مسلم لیگ نون راشن خواجہ آصف گشتگ کے اگا ملک کے جاور گرودار کنگ نبوتا محلوک میں گور جی گا گفٹ نیزگاری مردم جنجالانی آماچن گران بائی گیش بہانینت بے روزگاری سببا محلوک ود کشی کنگئی مروچی پیٹرول نہاد کجا سربتگ سینیٹر چیئرمین صادق سنجرانی سروکیہ سینیٹر دیوان پیٹرول نہادہ ہوار گران بائی خلاف اپوزیشن زہر شانی اپوزیشن باس کا گشتگ کے مزن وزیر ریلیف پیکیج محلو کے سلح گران بائی دیگا بم بھی دوڑ داتگ اپوزیشن سینیٹر دیوانہ واک آؤٹ ناظم جوکیوئے کوش کیس دستگیری پیپلز پارٹی سندھ اسمبلی باسک جام او ایس سے روچی جسمانی ریمانڈا پولیس سے دستدیگ بتگ ایم پی اے جام او ایس مروچی جوڈیشل میجسٹریٹ ملیر آمدگی سے پیش کنک بتگ